Pozdrav svima! Danas radimo pravo proljetno jelo. Vidite ove boje? Njam. Prvo očistite bob. Bob je jedna super namirnica koja se srećom uzgaja u Hrvatskoj. Svakako preporučam da ga malo proučite i uvrstite u prehranu. Ja obavezno kupim nekoliko kilograma pa ga očistim i zamrznem da imam preko zime. Zatim očistite artičoku na sljedeći način. Stavite rukavice da vam ruke ne postanu crne. Odrežete ovaj gornji dio cvijeta, a zatim rukama malo raširite listiće. Uklonite ljubičastu jezgru i dlačice ispod nje sa žlicom. Stabljika je debela, no sredina je jestiva, pa možete oguliti koru sa nje, a jestivi dio skuhati. Drugi način čišćenja artičoke je da ostavite samo srce artičoke za kuhanje, bez lišća. Artičoka je izuzetno zdrava namirnica. Ne želim uopće početi nabrajati s čime je sve krcata jer bi trajalo malo predugo. Samo ću reći, nisam je bez veze izabrala za logo udruge. No dobro, kad ste očistili artičoke, napunite ih sa narezanim češnjakom. Češnjak je još jedna super namirnica, tako da s ovom kombinacijom boba, artičoka i češnjaka ne možete fulat. Takvo jelo možete zapravo jesti bez ičeg drugog. Kad napunite artičoke sa češnjakom, stavite ih u posudu i prelijete vodom pa stavite kuhati. Dodajte papar. Sol dodajte tek pred kraj jer će inače bob ostati tvrd. Kuhajte oko 15 minuta samo artičoke pa kasnije dodate bob. Kuhajte još 15 minuta. Dio boba izvadite pa stavite u blender sa malo vode u kojoj se kuhao. Zblendajte pa dodajte u posudu zajedno sa artičokama. Pazite da izlite malo vode iz posude prije kako umak ne bi bio prevodenast. Ako slučajno zaboravite izlit vodu, nema veze, možete uvijek dodati malo škrobnog brašna da se umak stisne. Crveni kupus naribajte pa obilno zasolite. Promiješajte pa ostavite sa strane minimalno 30 minuta da kupus pusti svoju tekućinu. Zatim isperete sol i dobro iscijedite kupus. Začinite octom i uljem. Narežite orahe na sitno pa dodajte u kupus. Rotkvice očistite pa stavite na papir za pečenje i u pleh. Malo ih namažite uljem, posolite pa stavite u zagrijanu pečnicu. Pecite ih oko 20 minuta na 180 stupnjeva. Krumpir ogulite i narežite na manje kockice. Što su manje kockice, to će se brže skuhati. Kuhajte krumpir oko 15 do 20 minuta dok ne omekša. Procijedite vodu pa dodajte margarin i biljno mlijeko. Ako ne jedete margarin, dodajte samo biljno mlijeko po potrebi. Okusom nećete primijetiti tu razliku. Želite postići da krumpir bude mekani, ali ne tekuć. Možete dodati još neke začine poput muškatnog oraščića. Dobro ispasirajte. Poklopite posudu pa stavite sa strane. Od mrkve, jabuke, korabice i naranče ćemo napraviti finu proljetnu salatu. Sve naribajte u jednu posudu. Posolite pa ostavite sa strane 20 minuta neka povrće pusti svoj sok. Nakon toga procijedite višak tekućine pa zalite sokom od naranče. Još nam je samo ostao tofu, njega ćemo na brzinu. Narežite tofu na trokutiće ili kockice ili neki drugi oblik. Umočite ga u tamari pa odmah zatim u kukuruzno brašno. Zagrijete ulje na tavi i pržite 2 do 3 minute dok ne poprimi tamniju boju. I to je to. Idemo složiti naš Buda bol. Ako vam se svidio ovaj video, stisnite like. Do sljedećeg videa, dobar tek vam želim.